Nesiga Katunda wange Marina Tuma Akalulu Kamomo Kariwa Amazeno manywe yakafunawo otoyinza musobola ono woboyo labe duka ona ina mutwali muri de java la kumbaga limba Katete kalunji Tabawai kasuli Momo Akatete kalunji Momo Dayo Fambala Kahimba mukonona Bagama Zenesiga katonda wange Wamba Talema Ngalite muda kubuga matuka na talema Oyima Zenesiga katonda wange Tempo Talema Mula sala zoka Talema Manzesikuta Wamba Zikilizani kuongeza speed. Yes sir. Kuongeza. Abantu abamukizo kyambuzi kirekerera omusi oya kukyawanga okubira n'omukwasa Katonda abantu bakyalira bwerere nemukama munyiriza bwerere ng'abantu balana bwerere kubwerera siza bwerere singa Katonda wange talema Katonda tosula, she's so very
That word, I love it. Can you take it like a staccato? Thank you. Munango weba se Yesu sikatosa nyango mutele ukamu. Yesu wachisa. Aye katonda wange, I need a miracle. Kolera eche unyo, taye vyamage. Iba, aye katonda wange, I need a miracle. Kolera eche unyo, taye vyamage. Sasiloba kutawanya, bino webitu sekwetaka. Kolera eche unyo. Anise mikono yange, sabaye chamagelo. Itabamu tuyande, olaye chamagelo. Omwana wange watula, sukulu fizi zatula. I need a miracle. Imagine mutuki. Sabaye chamagelo, wakole byamagelo. Wazukiza nazalo. Wani kami konotula, wani sali konoyange. Sabaye chamagelo. Itakomo tuyange, olaye chamagelo. Into your mojo ya fe, roda keto kumisinga. Itakomo tuyange, olaye chamagelo. Anisami kono jange, sabaye chamagelo. Itakomo tuyange, olaye chamagelo.
It's good to bring them and do something for Jesus. Come on, give it up for these kids. I love you. I love you. I love you. So you can find Galaxy Kids and support them. Merci Neravira. Tugenda kuweereza pass ku university nga 28 campus move wano ku worship house. Then worship night eriyo Friday sembayo mu November. Tuyinza okubeera wano oba okubeera Nambole. Bameka bakiza tusobola. So njabategeeza. So obanga osabira wano ojja kulira ebiranga ebirala. Thank you so much.